balai ke Priyanka Gandhi kam yale election. Kuplay shibun epic subscribers baru kita jusut page video su ke channel Storyteller London. Modi bad Rahul kila dep thabut haka arputrik Rahul ubalayale na ki artli ki constituency na Raebareli but why not? Kadba Modi pat haban rasi. Modi hadian ke jing tabut juga senem arajar kat saw bat arajar kat kendai. Ula ju tweet ban ai kublay yakinong tabut. Henry ke bakam lengok kendiat kadai yakani ke senem arajar pusaw. Wat hadian ba ula dep tabut. Syam la ai kublay setia yakinong tabut. Hadu menda ka jing ya tabut kaladep hadu ka pace 5. Saus pak sanpu prasid ladep tabut. Mentaun ap satang ya ka pace nriu bat pace nyo. Arp santrik ka pace nriu na ka benta ki sanpu prateli kisit jongki prateli ki jela. Kabamut ka badang sa ka day stang kandiat nri ka babuan. Kaladep ka Raebareli ka day ka constituency jongki Gandhi ka Sonia Gandhi kala job MP la Southam. Henry menta yakate ke constituency lapen yang no dau Rahul Gandhi. Haka jingli ai jingkren jong ka Sonia Gandhi sa Raebareli. Rengkat ki kun jong ka Rahul bat ka Priyanka. Ka Sonia kelakren sa ki pajba nong kersan jong ka sa Raebareli da kabong. Bawat ngawe wala da ngam yale syu. Nakani ke constituency namar baka arta jonga kalano. Henry mentangan IEP daw kun jonga Rahul Gandhi. Badang biang ke arta. Badang biang ke bor. Ban syakri kampasyu. Yapi ke Bareli. Kibabun kipalba kila jaumat haka jingkren jong ke Sonia Gandhi. Haka teka campaign election yaw Rahul. Ka Sonia Gandhi kong pimday ban susi Henry tongin yakman ban penjob ya Rahul Gandhi. Ladangi paipat siya ka Priyanka Gandhi ka para jong Rahul Gandhi ka balakobar ya baro kawi ka India hakani ka election campaign ban wanra ya ka jingjob omtang ya ka Congress Henry ya ka alliance jongki ka India Henry ka papenlengo pat kalong bahaka bakadu Kakerteng jong ka Priyanka Gandhi kamsyam ladon hakalis jongki kandidat yale MP arajar arpsaw. Kajing bemi kerteng jong ka Priyanka Gandhi kalawan ra yaki pajba asya ka namar kibabun kalayu ibat baka Priyanka kan yale napo amiti lani Raebareli. Habaki jurnalis ki kali ka Priyanka ka ekadaw. Kaba penlong yepi banom yale election na kani ka kenti. Namar ki pajba ki kmi lenti bhai pi. Ka jubab jong ka Priyanka kalong. Ngiyale na ki artli ki constituency. Lada nga bat Rahul baro arngut ngin yale election. Kan sa penlong penban ka jing penyonong ya ka BJP. Kumta ka bhashibun bangan yang syarut. Bat bau Rahul unyale. Tangba perlok lada jia bo Rahul unjob habaro artli ki constituency. Kumno kan long. Warbin Kejriwal UCM jongka Delhi. Ubala jankut artat ka syuti petok. Namar artrik uban salidrung biang wong. Lada ka sautrik on wan biang ka BJP. Omday tang mga uban rung petok. Henry ki babun kinong yalam kin sarung petok. Namaru Modi un sapalut sa petok. Ya kitu kinong yalam na ki parti bapir-pir. Kibaday na ka opposition party. Tang bangas ngus kemba. Baka INDIA lani India blok balayalam na ka Congress. Kan sayo lay spasit. Na markat kum ka jinglong jingman na kanika election kementasibun ki jingkel lagi dan. Sautrik. On tau sorkar ka INDIA. Santrik. Ngan sami biang na patok ong Warbin Kejriwal. Parlok ladayo majority ka INDIA block pin kmi lenti yano banlong Prime Minister sa comments. Next, if you like my channel, please tell to your friend. If you like, please tell me so that I can be the best.